Murakoze, reka dusome message ya Betty. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma wa Blaise hano ku isi, ariko twebwe dufite ibyiringiro bifite ubugingo ko tuzongera kumubona, guhura kandi tukabana mu buzima, aho urupfu nta bubasha ruzaba rufite bwo gutandukanya abantu. Niyo mpamvu mpagaze imbere yanyu, si uko ntababaye no kubura amagambo no kubura umugabo wanjye, ahubwo nuko mfite ibyiringiro ko nzongera guhura nawe kandi ko mfite Imana izakuraho urupfu. Ku bantu bamuzi barabizi pe, si ukumuvuga neza kubera ko atagihari, ariko Blaise yari umugisha ku bantu babanye nawe, barabizi. Yakundaga gufasha, yagiraga ubuntu kandi yagiraga umutima w'urukundo. Ibyo byose ndetse na byinshi navuga nk'umugore we. Blaise yari umugabo mwiza witaye ku nshingano ze. Icyo navuga, imirimo ye imuherekeze kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo imutuza heza. Kandi akomeza nshimira umuryango wa data bukwe, mwarakoze kungira uwo mu muryango wanyu, mwaranyakiriye mungira umwana mu rugo, ntaco nababuranye. Muzehe ndamushimira cyane kuko yankunze pe, ntacyo nakuburanye, warakoze cyane, Imana iguha umugisha. Mukecuru njye simufata nka mukecuru gusa, ahubwo n'umubyeyi wanjye mwiza udahwema kunsengera, kandi ndizera amasengesho yawe, Imana irayumva. kandi ndagushimira ko uri umubyeyi mwiza, ntacyo nababuranye. Babyeyi beza, mama wanjye na papa wanjye nabo ndabashimira cyane byimazeyo, kuko nabo nk'ababyeyi beza cyane buri wese yakwifuza. Rero muri rusange ndashimira imiryango yose, baramukazi banjye, mwarakoze cyane kunyakira, ndabakunda cyane. Kubona uko mvuga cyangwa natangira byamvuna, kuko wabaye uw'ingenzi kuruta uko nabitekereza. Urugendo rwawe rw'ubu buzima rwabaye rugufi cyane, gusa nifuzaga gukomeza uru rugendo rw'ubuzima kandi ndi kumwe nawe, gusa ntibyangendekeye nk'uko nubishaka. Wari umugabo nasengeye mu gihe cyawe twamaranye, wambereye mwiza cyane, wambereye mwiza ntacyo nakuburanye. Wabaye umugabo nyamugabo, uhagarariye urugo rwacu neza, nta bwoba n'impungenge nigeze ngira ngufite. Uyu munsi ngira igihombo gikomeye cy'ubuzima. Umunsi nagize igihombo gikomeye cy'ubuzima ni umunsi nkubura, gusa rimwe na rimwe ubushake bw'Imana burasharira. Ikindi cyagiye iki ntabwo ari cyo gihe cyawe, gusa nta kindi nabikoraho. Nakwifuriza gutanga ibyo mfite byose, ariko nkongera nkakubona, gusa ntibyakunda. Ukomeze uruhukire mu mahoro, umugabo mwiza, abamarayika bagutaramire, kandi Imana wakoreye igutuza heza kugeza umunsi tuzongera guhura nawe. Ndagukunda. Rest in peace. Rakoze cyane. Iyo ni message y'umudamu we yohereje. Twakiriye abanyamategeko. Ese muri abavoka hajya abazana umwana mwiza w'umugorora, ndamwihanganisha ngo ashike akunda umuhungu wanjye. Bo bakoze fiança y'imyaka 3, kimwumva ngo bikomeye, baraza kubana. Ikibereka ngo bari bakundana mu abantu, bo bakundanaga urukundo rwa ba data natwe. Umwe yazagamagara, njyewe namwitaga uwo mukazana wanje nk'umwana mukuru, tarindi zina narizi. Abandi bato bose, kuko zina rye yitwaga Beatrice, ariko Blaise yaje kumuhamagara akamwita B. Niryo zina turatwe twatumabwira ngo B. Nabaza ndetse Blaise karavugana nande, ngo karavugana na B, twese dufata B. Niryo zina ryari ryiwe. Yari umwana mwiza mutoya, yabanye n'umugabo wiwe, yihangane akomere, ari muri Amerika. Imana izakora ukwayo. Hari abantu bafashije hano mufashimwe.
njyewe ndakomeye kandi niyo ndakomera ntako nari kugira, niyo mpamvu nahisemo gukomera kuko ariko kurengeye. Njye mwabonye nsirimba hano, nibutse ko ubushize nariko nsirimba hano kandi mu bukwe bw'uyu mwana waje, ndagira ngo nsirimze kabiri. Navuze ngo se none mu rupfu nobuzwa n'iki gusirimba, birabujijwe ba? Icyo cyatumye nsirimba. Rero mwese muri hano kubera impamvu muzi, mwaje kudutabara ko nabuze umwana wanje. Mu yandi magambo nabuze umugabo. Uyu Blaise yari umugabo tubana. Rero bavuze ibimuranga, ni nawe tuvuga, nta kindi tuvuga. Nabaye bashima dushima sicyo cyatuzanye. Twazanye kuvuga uyu muntu tukagenda tukamushingura. Blaise yari nyangamugayo, Blaise yari imfura, Blaise yari itonda. Kugira ngo ibyo mubyemere nuko twari tugiranye umwaka tubana. Ari umugabo ufite akazi ukora mu makampani hirya no hino. Yari umugabo ufite umugore we muri Amerika. Abanyamerika aba bafite ndi mukomeye. Abanyamerika tuzi ko bagira amafaranga. Icyongeho yari umugabo we ufite inzu yiwe muri Kigali. Bivuga ngo nta mpamvu nari kubana na Blaise, ariko kubera ko ari imfura, ari nyangamugayo, yaraje tubana mu nzu umwaka wose. Ejo bundi yitaba Imana ko twashoshe. Yitaba Imana atarwaye. Yitaba Imana twari kumwe mu rugo, niwe waryamye mbere tumubona. Bukeye mu gitondo dusanga Blaise yitabye Imana mu cyumba cye. Abankurikiye mwarabyumvishije, wenda si ngombwa gusubiramo. Twaramwikunga kirukankanye cyane. Tugeze Masaka, abaganga baravuga ngo basuzumye dusigaye hanze baraza ngo umuntu yishwe na stroke. Ati nimuze murebe hano hari imitsi yaturitse harakabyimba. Kiraragiye nanjye ndakareba. Abandi barambwira bo ngo bari bakabonye. Nibaza icyo umwana yatekereje, nibaza ibibazo yarafite ndabibura. Ariko nza kubona ko ari urupfu. Rero njyewe nari narateguye abantu banje ku rupfu. Tego ntimwabona barira. Nabateguye muri Covid. Covid yarabaye abantu bose baguma mu ngo, sibyo? Njyewe nibwo nagize amahirwe yo kwicarana n'abana. Kuko kenshi mbashugurika. N'umuntu wibera kwishatira amafaranga ntumbaza ibindi. None garanje mbana n'abana. Dutangira gukina amakarita. Ndetse abantu bagira igihe cyo kubana n'abana nuko baza bamera. None ndabanda babwira ati ndetse umuntu apfuye muzamumurira kubera iki? Ati se nindutoririra wapfuye. Ndetse muzamurira umuntu ko yapfuye. Ntimuzi ko tubana n'urupfu. Ndetse urupfu singira ngo tubana narwo kandi rugomba ko twica. Ndetse none muzamurira iki umuntu ko yapfuye? Ahubwo ntimurizwe nuko urupfu rutubamo ndirutwica. Igitangaje nuko urupfu tubana narwo ndirutwica. Kindi muzongere sigo nakubwiye ke. Ntimuzongere kurira ngo urupfu rwisha umuntu. Kuko tubana narwo no kuba tutarapfa ahubwo rutugezereza buhoro. Narabateguye nta kibazo bafite. Rero icyo ngira ngo mbabwire, uyu Blaise sere bavuze ngo nitwibagirwa bimwe tuze kurekera, turanarekeranye. Nje nasanze urupfu rwiwe ntirusanzwe. Abarokore muzamuvuga ngo ibyaha ngo biraresha ngo birangana ngo abibyishinge ngo abatuka byose ngo biraresha. Twabanye amategeko ibyaha ntibiresha. Tiwambura ngo watemye umuntu n'uwibye ngo tubahana kimwe. Ko ndabana amategeko baraha. Tubahana gutandukanye. None niho namenye ngo impfu zitandukanye. Abantu muri mukuza kumpumuriza mukambwira ngo runaka yarapfuye ngo runaka bimeze bityo. Nakora inventaire y'umuhungu wanjye gasanga ntacyo wampumuriza. Tibihuye. Tibihuye. Kabira ngo rekera tibihuye. Pastor yaratubwirije yari Aroni. Haravuga ngo urupfu ikinege. Urupfu rico kinege. Ibindi by'ibinege mugende mubireke. Urupfu ikinege. Nabwiye abantu babampumuriza bakambura ngo ni inkomere, ngo ni nihangane. Nababwiye ngo sinokomera, ndihangana se mbone Blaise. Ndakomera se mubone.
icyo nabahitiyemo nababwiye ngo nimumbwire ngo komera ubane n'iki kibazo ahubwo umenye kukijera, menye gestiyo yo kujera kino kibazo. Nintakijera ndahura n'ibindi, njye nakiriye kujera kino kibazo kuko nzahorana naco pe, nabashe kukijera. Ndavuga ibintu kintu cambabaje n'ikintu cyashimishije. Nababajwe nuko umwana wanje yapfuye atarwaye ngo muvuze. Narababwiye ngo mfite n'abakwe n'umukazana wanje twari kuvuza uno mwana, ngiye kumva iyo arwara nkamuvuza nanjye ari gukira nk'abandi baza barwara bagakira. Icyo cyari ikizere kuko ngewe n'urwaza nkavuza singirishe nanjye ari gukira, kandi yanagenda nyine nkagenda mu murongo w'abandi bagwajije, ariko nsanga yapfuye. Narababaye, ariko icyashimishije uyu mwana yahoraga, twebwe iwacu twigirira ubukristo bucecetse. Muzehe masomo ndari hano ndagira nawe wigeze usirimba, tugira ubukristo butuje. Uyu mwana waje nawe yagiraga ubukristo butuje. Bukeye barambwira yari yaragiye kwa mushiki wiwe, barambwira ngo Breza sigaje ngo muri Bible study. Ese Bible study ni ikida? Hasi ni ibintu bibaza mbere mu materaniro. Atasigaye bijamo. Birakomeye. Bukeye barambwira atasigaye asirimba. Breza akaje ku gatuti. Iwacu tuzatuja ku gatuti. Turabaturika bakera. Ese we yagiye ku gatuti. Breza ndavuga ngo nzaza kureba kwa zaza hano. Batagira kusedigira utuodiyo twe. Hari indirimbo azarimba ngo inzira y'ukuri. Nukwizera bayigiraga kagira gutya gusa kiruka. Ndavuga ngo nzaza kureba Breza. Yatangiye mu kwezi kwa kabiri mu abantu, ukwa gatatu kwa kane. Muri zo nshuro naraje hano. Kuko ubundi narazaga akakicarira hari yuwa data hariya. Ari gucungagwa dutwari dutashe. Arasirimba natize ndashoshe. Noneho bigeraho agura inzogera ifirimbi akayivuza. Ndavuga ati none ndaje kureba uko ayivuza. Yicara hariya nanje bazabashirira ama pastor. Umunyamategeko wahangaha bazabanyuba bakashira hariya. Ngewe nkagira ngo wacu aragira isori ntaje ku gatuti nkompari. Kubera ko nidiranga nawe umunsi yose y'ubuzima bwe. Tukabana tuza dutahana ntaza tahabwije rene nayo mutoje. Kuwacu noneho ntasirimba mpari. Ntavuze iri yanzogera. Ariko ndababwiye ngo yarayivugije mwana umwe. Yarasirimbye mwabagabo mwe. None musangira kubwira bacu. Timwebwega mwari mutangiye muvuga ngo ese ngwaraje muri korali. Bamucaga intege bamwe hano. Ndabona ntimugasubire kumuvuga mu mureke. Kugeza yitavye Imana. Icyo cyashimishije. Ikindi cyashimishije ngiye gusoza nuko namushingiye akiri mutarankundira. Namushingiye akiri mutarankundira. Imbara namushingiye ndagira ngo agifite 14. Nakubita bikanga. Ngongera amahirwe abakobwa banje batangira gushaka ari bato. Uwa mbere Nadine aragenda. Uwa kabiri Kevin aragenda. Batangira kuja kubaza ubundi ngo ni Bezapo. Mbwira Breze, kurabona ukuntu wewe utari tayari. Arambwira ati kubeza begura ngo asige hano noneho nawe ndashaka. Niyo nzira naboneyemo Breze ko ashaka. Kuko abacu umuntu tubana barandwanyaga. Cyane no mukobwa wanje mu Budake ari hehe. We ngo nindeke nk'umwana wanje ngo ajoyinga ubuzima. Kibaza ubwo buzima haya joyingamo nkabubura. Yarandwanyije bitabaho. Yarandwanyije pe. Ago shima Imana ko byaje gukunda ndamushingira. Ngiye gushimira abantu kugira ngo ngere kubagorora no kumukazana waje. Ngewe ndashimira abantu mbihanganisha. Bihanganisha abadamu. We yakundaga umwana wiwe arahora tumenyesha twese kwa mukunda. Abandi nyine bagasigara barwaza batyo tukamenya ko ari Breze ukundwa muri yose. Ngewe ngira ngo napfa arapfa. None aje kumureba hari, ese wapfuye atoya. Urapfa oya hagurukaga. Kuko abananiwe. Ndamwangashije ko yakomeye. Nyangayishije mama, uyu ni mama bagadare. Uyu ni mama. Naba bandi bose muhamubona nabana be. Twe tuzaye turi barindwa ariko tuba mu bihugu birindwi. Ariko iyo bari bose baraje. Ni mwihangane. Niyanganishe bari umunabi. Impamvu mvuze bano bakuru baje mbere nibo twabanye mutarabaho. Kuko nibo bakuru. Namwe ndabihanganishije. Niyanganishije kwa data bukwe mabukwe sinza hari. Tiyo haguruka ngo bamubone. Haguruka mukesho.
Njewe ngira badata bukwe bankunda uko nukuri kwa Yesu. Azaza mu birori by'abana banje akaza mu biriyo. Ndagushimira ko wantabaye. Ndagushimiye ko wantabaye Magatare. Shimi yabega ko muzamumba hafi. Kandi ndabihanganishije ngo mukomere. Twe turatumwita Magatare niko twarezwe. Nuko twebwe ntitugira abe n'uyu muko wanje n'uyu mukazana wanje n'umuhungu bo ntibazaga bitana sheri umwe ni mu izina rye Burezi Betty tuwo muco riko twari tumeze. Shimi Imana bega ko bafashije, shimi Imana ko bantabaye, shimiye itorero rya Betani, shimiye abakwe baje reka mbashimire mu bantu banteye inkunga. Ndahera kuri mushiki wanje uri muri Canada. We n'umuntu wabaye i Burundi. Nafuye kumubwira nk'umwana wanje yapfuye. Bari abantu bo muri Amerika yeme na hariya baza bashaka kudusuzugura kutagira amafaranga. Tugende tuzabiyane. Tugira amafaranga. Bariko itabambwira ibo akavuga ikirundi ngo ntugire ikibazo ngo ndarungika amahera. Tese ikibazo mfite ubiteje na amahera. Uwo mushiki wanje ampa amahera Imana imufashe mutoni. Abakwe banje bampa amahera. Abantu baraha mumpa amahera. Ndabashimira. Ndashimira abantu babagorora. Ndabaza amashimire kugira ngo ngire umwihariko wo mukazana wanje. Abagorora n'abantu bo mu Rurambo sinari mbazi. Umuhungu wanje ari gitangaza cyo kumpuza n'abanyarurambo. Nge n'umuntu wo kubibogobogo kumurimo ikabera. Kugira ngo mpure n'abanyarurambo byari bigoye. Umuhungu wanje aje gushaka mu bantu bo mu Rurambo nta muntu numwe nari nzi ukuri kw'Imana. Kabateshisha wewe unjoje gushaka umuntu nta muntu numwe nzi. Tuza kumenyana nabo baha umwana wabo mwiza. Imana ibahumugisha kandi ndabihanganishije. Nabwe manyana yaje sentari hano umugabo n'umugore bahaguruke mwabone. Nta bantu bato ndabaruta. Nta hari mudamu we. Imana ibafashe mwari mwarampaye umwana wanyu. Kandi mukomere. Nababwiye ngo nibo bambere bafushije. Umukwe wa mbere ni igitangaza. Umwana wa mbere w'umukobwa ufite umukwe uriya nushabicare wavuganaga na Burezi ukamuhamagara turi kumwe mu modoka imisi yose. Nyirabukwe yambwiye ngo ejo bundi yarimo amubwira ngo bazaja muri Amerika ngo babane mu nzu. Muranubishije nibihangane. Rero ndihanganisha umukazana waje. Mureke mbabwire. Ngewe nagize umukazana mukereye. Ngo amare kwagera sinamufata nk'umukazana. Hari baramubanje ari barukundwa bazaga bamusezanirirwa ni postinga n'umukazana. Tini mwe muzamubimenya ko ari we. Jewe sibyo. Nzana umwana mwiza w'umugorora. Ndamwihanganisha. Ngo ashike akunda umuhungu wanje. Bo bakoze fiança y'imyaka 3. Tumwumva ngo bikomeye. Baraza kubana. Ikibereka ko bari bakundana mu abantu. Bo bakundana urukundo rwa badata natwe. Umweza agamagara njewe namwitaga uwo mukazana wanje nk'umwana mukuru. Tarindi zina narizi. Abandi bato bose. Kuko zina rye yitwaga Beatrice. Ariko Burezi yaje kumuhamagara akamwita B. Niryo zina turatwe twatumabwira ngo B. Nabaza ndese Burezi karavugana nande ngo karavugana na B. Twese dufata B. Niryo zina ryari ryiwe. Yari umwana mwiza mutoya yabanye n'umugabo wiwe yihangane akomere ari muri Amerika. Imana izakora ukwayo. Hari abantu bafashije hano mukiriye komite yateguye ikiriri hehe yobo na Nkomezi na Tarasisi nawe kabaguka komite yonyine yafashije. Tuongoza kwa neema
abaririmbyi barakoze abariza kwizera kwabo babona haleluya tuzaririmba 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 twese urufaya haleluya tuzaririmba 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 ego muna imana ishema twese tuzaririmba tuzaririmba imana ishema tuzaririmba haleluya tuzaririmba 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 twese tuzaririmba 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 twese turirimba tuzaririmba Shema, Imana Shema, Imana Shema, tuzaririmba, 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 ego umunezero, ego umunezero, mfite amatsiko, mfite amatsiko, n'ubwuzu, n'ubuzaba, muri icyo gitaramo. Sabona Yesu, sabona Yesu kambe, intwari zanesheje isi. Abo bose barize kwizera kwabo. Tuzaririmba, 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 Imana ishimwe cyane. Tuzaririmba, 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 Imana ishimwe, tuzaririmba, 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 haleluya, Bwana sifiwe, amen. Komeza ucurange gutyo, tuzaririmba, tuzanezerwa. Yesu ari bugufi kuza kugira ngo umunezero wacu ube wuzuye. Imana ishimwe. Yesu shimwe. Imana y'ukuri, komeza kunyobora, urancisha mu nzira yo gukora ibyo. Mwami we, mwami, kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya. Haleluya, byabasha kugeza no mu kuvuga. Mwami, mwami, kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya. Ndetse byabasha kugeza no mu kuvuga. Ibyiza mbona ni kwizera umwami, no guhora ngendera mu nzira ye. Nawe yemeye kujyanira ndetse no kunyobora neza, ampesha nakwishyura navuba mu mahoro. Nawe yemeye kujyanira ndetse no kunyobora neza, ampesha nakwishyura navuba mu mahoro. Muri iyi si huzuye
Ico nkeneye cyose simperako ariko ku munsi mukuru ubwazabana n'umucungu haleluya birigiye kuza ariko ku munsi ubwazabana n'umucunguzi birigiye kuza ijuru sizabona abazi banyu nta nico zahabu ijuru twasa zashima Imana ishimwe kandi zashima Imana haleluya haleluya saramura wena Imana ishimwe zashima